especially mind games Themba lami kumnanzi ngoba manje sesiyakhona lokuthi sibe netihambe litetfu live eGwalagwaleni kuba mnanzi mani lokuthi niphinze nicoceke ngaletinye 13 ukhona nje nawe kumati ke emlokhuluma naye 26 lasele ngacwaba insimbi yesibili kumsakazo weCivil Ligwalagwala FM so leliviki leliphelile bese benengcoceke naye Muzikayise Mashele aka the Mousest ngumthunzi omuhle ke lo so sakhuluma ikakhulukathi ngokubaleka nje ku content creation ukuthi kubaleke kanganani wasitshela kabanzi ukuthi yena njenge audio visual content creator emsebenzi wakhe ufaka ekhathi mhlawumbe tinvo letinjani uphinza futhi abe animator labo Popeye mhlawumbe lobabonaka kubomabona kuthi kumbe mangabungena online uyakhona lokuthi akwende lokho i-film making udlala nje inzima lenkulu kakhulu ke phambili ngikuthandzako njengoba kuyimadiba month kuphinza futhi kube inyanga ye moral regeneration month lana sivuselela khona Similo imentor ke baningi kakhulu abantu labaphasi kwesandla sakhe laba labancitsako labancane bantu labasha nalaba ke labakhulile lo muhla sikhuluma ngokuthi uenda njani imali wena uenda njani imali ngokuthi ufake content yakho letinzawo letahlukahlukene kufaka ama platforms lafana nabo YouTube bo Facebook bo TikTok nawo ke lamanye ama platforms umsakazo Ligwalagwala naye ke muzi ngekwamkela asekusekhaya isawona sesibingelele balaleli ayido abalaleli nje bayathi balaleli kusini labajabulisile iyakhula batali wangisuba vile kuma voice note but hayi mina mfana ngingamsekela lo muyathi hayi mina ngamsekela kumbe uyaphasa kumbe akaphumeleli kumbe yaphumelela anginankingi indlela ngichaza ukuthi manje sebafuna kuva kakhulu elihlangiso ukuthi bayenta njani imali so ngiyathi ukuthi hayi sizohamba kahle lo muhlobo basikhuluma ngetinvulo eti sharp ukuthi kukhona lokuzuzayo kanjani so ngihleli la nemuntu lo ngala no graduateile electrical engineering ukahle ke puskhinika ngetindlela etahlukahlukene ngoba uskhinika ngendlela ya the Mousest so sikhuluma nge content creation lo muhla ibaleke kanganani ungasindlalela nje ngicabanga ngaphambi ukuthi siqale ukukhuluma ngekubaleka siqale ngekuyichaza ukuthi yini ukukhumbuta labanye labangasibambile ngesilumbi kuthiwa it's creating entertaining or educational material in any medium for consumption mostly digital okay so ukuthi noma uthatha tithombe content creator of sorts noma umuntu lo graphic designer ukuthi uya designer wende emakhadi wenini uyakhona kwenda into letinye asesinje for example ngesikhathi covid yes kunalaba bebenda lokho labathi ama infographic lokukhomba ukuthi uqala njani uma usendlini encane washa tandla 20 minutes so le terminology infographics all right information ehlanganisa nema graphics yeah kunjalo so uphinze ke lokungathi vele sekujwayelekile lokho ukuthi bathi uyi content creator ngoba wenda ama video but sengathi nje kuba i content creator kuba graphic designer lobe graphic designer kudzala graphic designer wanyalo wesimanje manje lokhona nekugcoka igcoko letihlukahlukene sure so evolution lenvo iyashintsha yeah so kubaleka kukhuluma nekubaleka ngathi since iqale lockdown kubaleka kube sekuba khona kakhulu ngoba siyakhumbula sonke emakhaya besifuna into ukubukela nasambisa isikhathi singabona kuma endlini so ngesimanga saloko ibese i-value for i-content iyakhuphuka ngoba labanye not only are they watching kuma YouTube nani labanye sabakhona nekuthengisa kufundisa kupheka kufundisa ukuthunga kufundisa ini ngoba sekulula lokuthi sifunze izinto ukuthi umuntu asikhombe ukuthi wena kanjani ukuthi uthole ilibhuku lelikubhalela ti-step nani yeah so sineke labakhi content bese sesibaleka ngale ndlela ngoba wonke umuntu lofuna ukuthi abonakale online urelaye on bantu labakhona ukuthi bamside bamthwebulele lokho bamphekejele kona lokho ngendlela okulelo zinga lelithi noma umuntu ascroll ahlangana naye leyo footage ngoba inequality ngoba cishe tekwezinga lelifana nalelo abalibonako kumabona ukuthi bese
kuyayibamba i-attention yomuntu lo as opposed to now utendele nje ngefoni i-sound njani ingahlangani ngahambisa so yeah ibe sesebaleka kakhulu ngaloko and ku-case yami nje i-content creation since iqale lockdown ngibona khona ukuthi iyabukelwa kakhulu even the channel yami la ma video as old as 5 years uyangabukela bye since iqalile leyo lockdown ke bantu babesese kuba into labayijwayelako again Ningikuva kahle ngoba during i-lockdown ngoba isikhathi se-lockdown laba faka abo-internet nabo-fiber nanani business ngilana yanza khona ikhulile and online njengoba bukhuluma ukuthi besibona ne-funding labaniketa ama-artists labanye batendele ama-concert abo ma-Zoom what so kube kuningi kazi mina nawo futhi na-off air besikhuluma kuyinvo lengichazile ngaze ngathi bide lelesikhathi ngiyoyinda i-bungee jumping invo nami le yangichaza ukuthi bakufaka le camera lencane la letinye tinza ukuthi ba captureishe yonke le ndvuma ngabuzuba nako konke nawe washo ukuthi yebo la wayeshaya khona i-bungee jumping nawe bebakuthwebula lokuthithe so kuba mnanzi uma ngabona nama graphics so ngiyayiva nje ngengqondo so ma apps ukhona ke mhlawumbe mlaleli ekhaya uyasho ukuthi ngiyakuva ngiyayifuna nami lendvo ngiyafuna ukuthi umsebenzi wami uphume ngwapi ama app mhlawumbe umuntu la ngawasebenzisa kude i-content yakhe ikhona lokuthi igain leyo momentum leyo lokulula ngikuthi nje uqalela efonini yakho amafoni aqhamuka built-in so uma usaqala ngiyake ngithi sebenzisa lolonako ma apps avamisa kuthengwa lawa la cisha khona kusendela i-content or lawo ma video nama photo kulelo zinga lokhona compare nama camera lamakhulu kodwa la iPhone as long as ukuqala u-understand ukuthi kushuthwa njani uma ushutha ubese so edit njani ngicabanga sicalo leso so emafonini typically kunabo uma ubu iPhone kunabo iMovie kunabo Adobe Premiere Rush isoftware leyo mara ungathi uyayithola i-free uphinde uyithenga iyona iplan yakho ngilamanye nje kunalenye bathi I think i-Kind Master ngiyayibona labathanda ukuyisebenzisa but lokho kakhulu kwema video so tokethi ithombe the simplest thing ushoota uedit inside leyo phone yakho especially omuna lama phone la ngala ku pro level bane unekuthola ngani kune light kune mid kube ne pro so lama upper lama model la lapha ngentulu nyana ngiyola vamsa kuba naleyo freedom ukuthi ukhona ukushoota sithombe ngaloku labathi i-raw so ya editor usave as i-JPEG sure yeah eliqinisile ngoba ngisho noma ngabubuke labanye abantu bayakutshela laba kulomkhakha lokho ukuthi akunankinga uma ngabe noma ungasi graphic designer mangabunge kukhona mhlawumbe kuthola umuntu leto wendela iposter ngwavele udownload bo canvas kumbe Canva udownload noma i-photo grid uma ngabe mhlawumbe ufuna kuhlanganisa ushaye nje intindvo takho nje uhlanganise intindvo nako konke lokho so kahle uyasho umuzi ukuthi sebenzisa lokhu wena lonako kude ke ukhone ekuchubekela phambili ngecraft yakho usakhuluma ukuthi sebenzise lokulonako ne udomtshela mlaleli ukuthi uthi promote kanjani so i-theme yalomnyaka besikhuluma ukuthi i-theme yaMandela Day mhla tingu-18 July bekungukuthi do what you can with what you have where you are uyenda lokhu wena lokukhonako la ukhona khona ngalokulonako so uma uthi uyabuka ngiyabona nami ukuthi ucollaborate kumbe usebenzisane nebantu labaningi labanye uyaba mentorisha njengoba uyimentor so une mentorship program la ufundzisa abantu so ungasichazela kabantu unabe ngoba baningi kakhulu abantu labathola ama skills through wena lokulokwendako tukubantu i-majority yabo I mentor them through lama mini documentary series yangashuthako lokhu uyinkanyezi ne-digging deeper kusho ukuthi kuba lula kufundzisa singekho setting yekuthi kumbe senda noma umshado umsebenzi obhadalelwa so kuba lula kwenda amaphutha kuba lula ukuthi sikhona ekuhlekana la sihlekana khona mara kodwa le setting i-more relaxed ngaleyo ndlela yabona so as for ukuthi promoter asangibekise nje ngale besikhuluma ngayo nyaka ye-bungee jumping
leyo content labakushutha yona nawu walapha baphenze bayihlanganise nase uma kungukuthi babantu labahlelekile bakhona ukuthi bathathe sonke ngikuhlukahlukana kwethu bahlanganise yonke le content kuba i-short video labangayifaka noma ku social media noma bayifake ku YouTube or any other platform le basebenzela khona lapho ke angithi kunaloku labathi ma sponsored ads uyakhona ke nangabe u-owner leyo social media platform or page lakho bese soya ubhadalela leyo adverts ukuthi ibonwe emehlo lamanye lamanye base lokubaleka kakhulu lengingakusho so far as ukuthi promoter ukuthi one ungapublish i-content that is not equality akube nje ne-standard leside lozama ukusimaintaina ngemsebenzi wakho kungabi into nje nesiyibonako nje ukuthi ayihehe man bekade wele esihlahleni lo akufuneki kube njalo so nangabe ukhona kwenda lokho over and above lokho kufuneka ukuthi ufundise ukusebenzisa ama-hashtag trending hashtag like that cale utakele yakhe hashtag njengayakami officially it's hashtag art by the Mousist. So if you click leyo hashtag ikisa kuwo wonke umsebenzi wami kuleyo social media platform lokho sure yatuma ubalinza bema hashtag uqinisile ngoba nawungangena ku TikTok ngiyabekisa uthi hashtag ngiyabekisa muzo uthi hashtag Hlengiwe utawubona ukuthi bangake bantu labasebenzisa le hashtag leyo and utawubona ukuthi hashtag ina billion mhlawumbe ma users kumbe njani so yakutshela kahle so yakutshela nakubo Twitter so manje uyangijabulisa uma uthi creator i hashtag buka create hashtag yakho kusasa to be translated kutoba nguwe labathi hey uma ngabe basebenzisa ecala njalo so uyangijabulisa ngoba sibona kulelinye ihlangothi bo successful young people under 30 nanani boma Forbes list umuntu abena leso sifiso leso lokumnanzi lamanye ke ma newspapers esingalibala ke Sunday World ibena le shandisi yema unsung heroes wabayingcenye yema panelists ungasitshela kabantu ngoba umsebenzi lo muhle lokusho ukuthi umsebenzi wakho chana ucamile uyachakada ngibe nenhlanhla kakhulu kusho ukuthi I think leli point leliphindze likhuluma nalendzaba ye-collaboration nawusebenza uyi-content creator shothi ngingaba nenhlanhla when I was mentoring kids ethula mahashi I met seswami Mackenzie Mathebula who runs an education foundation naye nje umunye wethu lo bese naye uyawina khona lapha ku Sunday World unsung heroes so bekungimi naye bala ekhaya ngathi nje kube lithuba lelihle kakhulu ukuthi si celebrate kulelo zinga ngoba akusingonke malanga lana sithola ama platform lafana nalawayana networking wise isivulile kakhulu ingqondo kube nama contacts nalemiyalo lebeyiqhamuka from labanye laba more experienced than thina lapha bakhona Msakato Ligwalagwala FM isikhulumisana na the Mousist Muzi Mbungela ke Mashele kumsakato wesive Ligwalagwala FM ungangena ku website yakhe the Mousist themousist.co.za ubona ke umsebenzi lamendako muhle ngendlela lesimanga ngasho nangaphambilini ukuthi uma ngabe sikhuluma ngebantu labahlelekile sikhuluma ngaye uma ngabe nje ungetheta indlinto okusakada nangaphambilini bekane team yakhe bafikile ke la bathwebula konke lokwendeka ngoba nema camera abo yabona nawe ukuthi chanani nabo baya evolve bana kanye camera lecala iqiso yesimanje kepha lo msebenzi le yiwendaka utashela kabantu ukuthi madoda lama resources yabona tinvo kusho ukuthi usemsebenzi wakhe ke serious kanzi naye waqala le phasi manje uyaqhubeka ngicabanga ukuthi mangabe umuntu lomusha indvola ishilo ukuthi wena nakekela icraft yakho ube uproduce quality usebenzise lokhu lonako siyakhangisa masibuya sisicoca ngemachankura not too very far from my causeway. Compliments are the bunch there. If we let us get in front of the Gulliver, press up, push up on the broke.
We good dudes, we cook food, we wash your car, now the screw loose. Then the general and soldiers mobilize to your cool. Hlengiwe Sindane kuyolamla insimbi ya 3 o'clock kwenyoni yebukhosi sikhulumisana na Muzikayise Mashele kumsakazo Ligwalagwala FM lo audio visual content creator lo muhla nje bekazindlalela ukuthi leliviki leliphelile cishe sithinze etiphi ke kumbe sithinze ingcoco kumbe inkulumo lenjani lo muhla siyayinaba inkulumo yethu ukuthi nawe njengemntana njengoba mangabe sicala khuluma kumsakazo Ligwalagwala FM imbutele ngubuto wona ukuthi mbona khona ngafika athi mama papa ngingathanda nje ukuthi ngibe professional YouTuber aphinze futhi akutshele kumba kuniketa akukhombise licwaningo lalendilo ukuthi baningi kakhulu banivuluka manje labaphumelela empilweni kuma labaphumelelako labacashela abanye ngenceke yale industry le azame nje ukutshela ukuthi yiyo invula afuna ukuthi ayende nobe kuyakutshela ukuthi mina ngifuna kwenza imali digital ngokuba i-content creator ungavuma nobenjani batala baningi elokumangalisela ukuthi bashilo bathi khanansi nabantu babethu sidabasekela ngibonga kakhulu ke kungimela so besikhuluma khona lokubongela kona off air stofika lapho ukuthi lama hashtag kuningi kakhulu inzima lewadlala kumaningi kakhulu kepha lenzaba yokwenda imali mhlawumbe singaya lapho ukuthi ngiyenda kanjani imali ku YouTube ngoba baningi kakhulu abantu lababutaka ukuthi hayi man YouTube labantu labayenda imali benda kanjani ikaningi indlela le kuvamisa ukukhulunywa ngayo kakhulu le ukuthi uma ma video YouTube yakho uvumela ukuthi kurun ama adverts kuwo leyo lawo ama adverts ekugcineni ayahlangana kwende imali lebambekako lebese bakubhadala yona la kuphela noma inyanga or leyo period laba isethile kodwa inkinga lenkulu ukuthi noma kunjalo kunema country that are regarded first world kunema country lama country lawo ngilapho la ufuna ukuthola ama views akho khona tricking le so uyathola ukuthi la South Africa bangakubhadala a few cents for a view leyo uthole ukuthi nje bengenza research namhlanje anything I check in the top 4 the countries that pay the most for my adverts is in Norway, Germany, Moldova and Algeria. So show the content yakho funeka either ikhulume Africa's call Algeria funeka content yakho ikhulume lawo ma language lawo for one ukuze attract labo bantu so and ukuze uthola imali lebambekako you are looking at maybe 1 million views which is almost impossible if uyibuke ukuthi uyifuna nyalo yes ngoba thina uma ngabubuka ipopulation yethu la sengetuli kwa 16 billion nakhona kusingi bonke labane access to the digital space kumbe to data or YouTube sure okay so i-trick ngoku so kahle fusilenge i-trick iphinze ngokuthi akumelanga umuntu lobukela i-content yakho askip kumele ukuthi lama ads awabukele isebenda shothi nakune ad kahle imali ingena ngokuthi asithi angathi kunaloko bathi ama crawlers ama algorithms abakhona ku machine yethu now bizona ku internet uthi uyatseshela lokuseshayo it's machine learning iyakufunza ukuthi ufuna noba ubuke kuphi ubuke irogo lanilalo all right nayicala nawuvula YouTube uvula video cala irogo lelo tawuvela i-advert yakho bayati ukuthi simbamba la so nayinjalo kulula ukuthi uyiclick so kune system bathi ma pay per click so once uclick angila imali iqala kwendeka khona ungakaclick le advert idlalile mara awuka engage so imali ayikendeki sesiphetha ku Twitter siyabona ama influencers ehlukahlukene bekunene abantu bayenda imali labanye bashaya ama promo video ema brands aba approach ukuthi eshiyano ne following ngubone reach sicela ukuthi usendele campaign lethide for 3 weeks labanye nje bobo uchaza ukuthi kunalento bathi trading labanye ba trader nanani ungasichazela kabandi ukuthi wenda imali ngalenye indlela ukuthi ugcine nawe so advertiser umsebenzisana nalabanye bagcine labanye bakubhadala khamba njani buhle nebuphi the most important one ngile ukuthi ukwadi kwakha i-following for i-content yakho uma so wakhe i-following ukuposition yokuthi ukhona ukunegotiate nanoma ngibani nakhona depending on i-content leyendayo ukuthi njani yakhona ku-negotiate i-rate labangakubhadala yona ukuthi benele i-content asithi for example so nesicathulo lesakanobusho losikhiphile ufuna ukuthi simarketeke leso sicathulo
and mine kuthiwa ngi-influencer le maybe yenda i-content le hambisana ne-fitness nani solo ukuthi leso sicathulo sakho maybe sokugijima i-running shoe kube sekubalula ukuthi umuntu akimi uthi okay nasi sicathulo ungasigcoka kulama video akho ukhuluma ngaso but mine la ngingakhona ukuthi ngibe ne-upper hand kuwe khona ukuthi if following yami iningi kunalaba labanye lo ba consider local then yakhona ukucharge the highest rate ukuthi ngidayenda lento ngikubhadalise le video phinze nase le content le ngiyibona ukuthi iyathengisa ngikhona ukuyifaka le channel but obviously nasivumelene ngaloko ayifani agreement yami nawe uma kungukuthi ngiyenda le video ngikunike wethi postela versus ngiyende ngiposte kuma socials ami ngiphinze ngimonetize ngale ku YouTube so lama agreement lawo lama discussions that need to be had before ngicala kwenda ngoba kuvamisa kususa nengcabano because ne cross promotions yababona labanye bashaya lokho lokuthi mina ngiyakupromote nawe uyangipromote noma singayifaka imali kepha ake sifake cause nyalo athi khona lomunye waze washo wathi I fame kumbe popularity I currency ngokwayo so singathanza nje ngiyathi ukuthi khona ekhaya lo ngathanza kuba under I mentorship yakho labanye bafuna kubona umsebenzi lo wendako bafuna ukukusekela ngezinto ezahlukahlukene bafuna ukusubscribe ku YouTube channel yakho so sikusekela njani bakubhuka njani mangabe banemsebenzi nako konke lokho siphela uthwebule konke sikuthola njani ngitholakala ku phone yethu it's 082 6658 439 sengiphinze 082 6658 439 082 yes then kuma socials ke uma bangafuna noma lo Muzikayise Mashele Mbungela batongithola ku Facebook ngikhona na ku LinkedIn if khona labangalapho then as for the page lelinye le business vele le dedicated it's at the Mousest COZA le handle leyo ikhona ku Instagram ikhona ku Facebook ikhona na ku Twitter na ku YouTube as well hayi nami ngiyabonga kakhulu athele professional account ngiyabona ukuthi noma ngabe uthumela email yabo email yakhe kadlali njalo kunema rate card lapha vele uthi click away ubona vele uclick ubone ukuthi service yabo ithini njani so kuningi ngicabanga ukuthi nje abantu kuningi kakhulu abangakufunza ngibonga kakhulu ke muzi ngufisela nje inhlanhla kulomkhakha lokuwo yathi uyakhula ngilomuntu lokuthi nami ngiyangicicitela ukuthi ungahlala nzawo nje ngemuntu ngalesikhathi ngicala kukwati ngoku level ethite ke pha manje so uyaqhubeka ngokukhula uchubeka njalo ngicela uchubeke njalo uphinde uqhubeke ube ngulomuntu losita labanye ukuthi nabo bakhona ke uqhubeke nje bachubeke phambili magama kumbe lo ngawashiya nemlaleli umsado wesive Ligwalagwala FM njengoba kuyiMadiba month nemoral regeneration month without kuba muthe ngathi nje kakhulu kulaba sazama kungena ku lo mkhakha wokwenza content creation cala ngalolo nako cala namuhla ucala ngalolo nako ungasa procrastinate and with practice good lo ngakhona ku perfect cala ngalolo nako yenda siqiniseko sokuthi uyaticecesha uqhubekela phambili uyapractice uphindze futhi uqale namuhla ungasa postpone umsakazo Ligwalagwala FM